Si anjing, susah anjing. Jahat eta teh si Joey teh, tapi seru pisan ya. Telling lies no papa. Open your mouth. Hahaha, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa Fortuna. Oke teman-teman, sekarang kita masih berada dalam misi Sabang sampai Merauke dalam hashtag Ragam Bahasa Indonesia. Oke guys, wow. Sekarang kita sudah masuk ke Pulau Jawa yang kemarin kita sudah memakai DKI Jakarta, bahasanya begitu, dan menuju ke provinsi berikutnya yaitu Provinsi Jawa Barat dengan memakai bahasa Sunda. So, tunggu apa lagi, kita lanjutin aja Bully Scholarship Edition. Halo semuanya, Akang, Teteh, Abah, selamat datang. Wih. Abdi teh kudu pakai bahasa Sundanya karena teh Abdi sekarang teh aya di provinsi. Kamu teh nggak boleh gitu atuh, dorong saya. Ih, kasar pisan. Iya, kita teh aya di provinsi Bandungnya. Jadi teh kita make bahasa Sunda gitunya. Pakai topi dulu atuh. Oke teman-teman, Abdi teh ayeuna kita jalanin misi pertama gitunya. Huh? What? No, it isn't. What are you guys talking about? The library is full of rats! And I got my pre-med test next week, amigo! You're such a lame-o! Kunaon eta Algi teh marah-marah ka urang? Sure, we were laughed at and mercilessly bullied by everyone, but at least you could study without fear of rodents coming near us! Ih, aya tikusnya. Tikus kantor. No, I swear! I spilled soda on myself. Soda. Right. What a bunch of sissies. Well, I'm not afraid of a few rats. Jeez, pathetic. Baiklah, kita berburu tikus pakai. Aduh, susah eta euy. Eta mah susah pisannya. Si anjing, susah anjing. Mana tikusnya? Aduh, satu juga Abdi belum kena. Ayo, kunaon nih eta nih. Susah pisan. Mati satu, tumbuh 1000-nya. Aduh, terkena orang. Bete pisan. Mati. Dapat 3. Aya lagi teu. Ayahnya. Aya lagi teu. Eta aya di tuh. Mana? Oh, ngelawat dia. Ih, kabur lagi. Mati. Aya di pojokan euy. Jauh pisan. Ih, dia stuck guys. Ini sih lucu banget. Kita pakai ini aja ya, petasan gitu woi. Aduh, entah aya petasan euy. Kunaonnya? Ini adanya di sini semua, kayak mana dong? Aduh, pada kabur. Terkena euy. Waktunya teh sedikit lagi euy. 8 lagi euy, di mana euy? Waduh, 7 lagi euy. 6 lagi euy. Di mana ya euy? 5 lagi euy. Waktunya tinggal sedikit euy. 3 lagi euy, waktunya tinggal sedikit euy. Di mana laginya? Aduh, eta jauh-jauh pisan euy. 2 lagi euy. Kunaon eta teh? Duh, Abdi teh pusing pisan.
Nah, ya selesai. Check the delivery crate and see if Lama any of banget, those euy. lurking in there. These crates? Yes, those crates. The rats appeared once those books were delivered. Everything seems to be fine, miss. I think I got them all. Thank you, Jimmy. If you have any late fees, I think we can just forget about them. I did that a long time ago. I mean, thank you, miss. Oke. Guys teh, akang teteh ayeuna aya nu dipisan yang kasep-kasep. Kita tidur dulu kasep-kasep. Oh iya. Jadi teh Jimmy udah ini kan ya. Damai gitu teh 5 geng. Ayah ini pucek-pucek. Jadi teh Jimmy dimusuhin lagi gitu. Ngeselin. Oke akang teteh yang cantik yang kasep. Kita kudu masuk ke finding Johnny Vincent ya. Kita masuk ke misi eta gitu ya. Kelamaan. Aduh ketabrak Jimmy teh. Aduh Jimmy teh pusing pisan, ketabrak mulu. Malah BPJS teh udah naik mulunya. Ih, aya sepeda Aya sepeda kita ambil wae nya. Aduh, ternyata udah deket, guys. Bangke. It's not my fault! Well, where'd he go then, you tramp? Who you callin' a tramp? I loved Johnny. Not exclusively, I'll grant you, but I loved him. Now he's gone. Hey, what's going on? Johnny's disappeared, gone crazy, abducted by aliens. I bet it was you, Hopkins. Yeah. Since you turned up, everything's gone really weird. King of the school. Who's the daddy-o now, huh? My love has gone. Find him, King. Quit poking me. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me, where's Johnny? I don't know. Nobody's seen him. He got a little brokenhearted after we split up, but it's not my fault. Someone said they saw a couple of asylum orderlies driving up to his house. But you know how people love to talk. Johnny wasn't crazy. Asylum orderlies? He was a real leader. Not like you, Jimmy. Look, I'll get your boy back, all right? See you later, freaks. Aduh, ayah wae eta si Lola teh. Abdi kira teh Lola mah ininya apa udah seneng gitu sama Jimmy nya. Ternyata teh si Lola masih suka sama si Johnny gitu, masih nyari-nyari Johnny. Tapi teh si Johnny-nya nggak kelihatan, udah lama ngilang gitu. Nggak ada satupun orang yang ngelihat dia, katanya teh gitu. Mananya? Kemana kita teh? Oh iya. Katanya gitu. Dan si ini teh siapa namanya? Si Lola teh nyalain si Jimmy gitu. Atuh, kumaha ayo orang Jimmy mah nggak tahu apa-apa ya. Disalah-salahin wae. Katanya mah si Johnny naonnya Jimmy teh leader teh naon pemimpin gitu, nggak kayak Jimmy. Aduh Lola teh mulutnya kasar pisan, nggak boleh gitu atuh Lola. Lewat sini. Jadi kita teh kudu sabar-sabar ya Jimmy ya. Lewat mana? Lewat sini. Iya dah. Aduh. Naik pohon lagi kita ya. Iya. Romanya mah begitu. Kumaha eta? Aduh. Ketahuan lagi eta mah. Ada penjaganya. Oh eta Johnny teh aya di dia apa aya di sumber waras gitu nya. Aduh. Masa iya kita nyelamatin Johnny? Johnny disangka naon? Disangka kurang waras gitu. Kita lewat mana ini woi?
Kita lewat mana nih woi? Tes. Pergi. Ayo. Dikit lagi kena. Dikit lagi ketahuan kita. Orang teh takut pisan euy. Kalau ketahuan kayak gini. Pelan-pelan wae. Orang-orangnya lagi pada madep sono. Ya, lagi tidur. Abdi teh ini make Sunda anunya. Sunda halus gitu. Ntar Abdi pakai Sunda kasar. Sunda kasar tuh ya yang ada anjing-anjingnya itunya. Abdi kurang tahu. Waduh. Kita kudu butuh kunci. Aduh, ketahuan deh. Oh, enggak dong. Kita butuh kunci. Oke, aman. Oke. Oh. No. Oh my god. Aman pisan. Kita ngambil naon eta? Naon yang diambil teh? Oh, aman. Kita ngambil baju, oi. Kita jalan aja gitu. Menuju ruang Johnny. Oh, kita teh disuruh ngambil kunci dulu gitunya. Man, this is so boring. Yoi. Oh, Johnny udah keluar. Thanks for getting me, kid. Hey, let's go out the back way. Follow me. Ayo Johnny. Lama nih Johnny. Aduh. Orang teh diberantemin again. Sama sahanya. Oh gitu. Yuk. Ayo Johnny, yuk. Lihat mana Johnny? Lihat sini Johnny, yuk. Johnny, yes papa. Eating sugar no papa. Telling lies no papa. Open your mouth. Hahaha, yeah. Ya Johnny, kita keluar Johnny. Thanks for getting me out, Jimmy. How'd you get in there to begin with? Some of the local kids said they'd gotten together with Lola. I went a little crazy. I can believe that. Yeah, anyway, so I gotta find Lola, see if it's true or not. See ya. All right, Johnny. Have fun. Crash Respect Plus 25. Terus Jimmy sangat sakit hati men. Ngeliat Lola ternyata masih suka sama Johnny, yes papa. Oh my god. Ya anjing eta mah ai. Ya oleh karena itu teh kita kudu ieu Tony's Challenge. Nah, kita bakal dapetin markas di etanya. Nah, ini dia preman-preman bangke. Preman-preman belum pensiun. I'm here to beat you up and evict you. Enough talking, let's fight. Let's fight. Wow, calm down. Oh shit. Wow, pertahanan yang bagus. Siapa Tony's? Nah. Oh shit. Oh man. Calm down. Nah, aduh. Wadaw, bahaya kali, Beh. Nah. Orang-orang eta teh darahnya dikit-dikit gitu, tapi ini apa namanya? Galak-galak. Bertiga agen. Easy peasy men. Easy banget.
Wah, aya banyak dia preman-preman belum pensiun ya. Sini eta, kamu teh kembar ya? Kamu teh kembar sama yang tadi ya? Ih, si anjing goblok, easy peasy. Gitu, easy banget. Kita bisa tidur dan save di sini. Oke teman-teman abdi, teman-teman orang, kita menuju satu misi lagi, yaitu Mr. Burton. Let's go. Oke teman-teman abdi, teman-teman orang, mamang cakep, mamang ganteng, kita sudah ada ya di, kok eta di sini again ya? Oh iya bener, aya di kota 5 coy. Tahu dah ini misi naon. Nah eta kita ke sini. Ya, pedanya jatuh. Revenge. Oh, Mr. Burton. Ah, eta. What Iya. are you looking at? Nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I Pacarnya said, nothing. Jimmy buat nanti nih. Oh, come on. I don't want to fight you. My name's Jimmy. Kabogohan. Zoe. I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously. I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta potties in the park. Yuck. Yeah, so if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Ngomong naon anjing, nggak ngerti anjing. Bak kudunya mah kita ini apa katanya mah kita teh karena pakai baju Bulworth gitunya, kita mau ditonjok tadi. Tinggal deh. Pokoknya mah kita kudu bantuin dia gitu. Ah, kita dah ketemu nih. Naon, kemana lagi? Wah, ambil tang ternyata kita. Abdi te ngarti apa rencananya. Apa rencananya abdi disuruh ngambil tang. Kudunya mah abdi bisa bahasa Inggris gitu nya. Abdi urang teh, abdi teh ayeuna woi papalisi. Oke mamang-mamang, tante-tante yang gelis-gelis, kita udah sampai di eta tempatnya. Dia udah ada di sini duluan loh. Orang tente tengartos mobil merch. Suruh ngapain? Kamu, nggak jadi, yuk. Jauh nggak? Oh nggak, deket-deket, kalem. Kalem orang mah kalem pisan. Ayah di deket-deket teh, santai wae, gitu. Udah, orang dimusuhin, berabe orang. Orang aja di situ. Wah, genom. Lumayan. Oh, kudu dirusakinnya. Ih. Ngobrol atuh. Jadi teh toilet di taman teh kudu dirusakin gitu. Ah. Genom. Bukan. Weh, jangan sambitin mulu atuh, orang teh pala orang teh sakit.
Oke, return to Zoe. Oh, Zoe teh namanya. Nama si awewe tadi teh Zoe. Ih, cakep pisannya. Nah, Pak Guru pengen buang air, kita bisa. Oh, ngartos. Jahat ya tas teh si Joe teh, tapi seru pisan ya. I didn't have corn for dinner! This is awful! Ih, jorok. Yeah! God damn, I stink! I'm gonna have to shower for days! Dia mah with tayonya fleas. sendiri. This is worse than when I got haze! Oke, Akang Teteh ayeuna cantik pisan euy. All sorted. Kita sudah menjalankan 3 misi dan abdi teh kudu menyelesaikan video ini. Kek. Ya kalau gitu teh abdi mengucapkan atur nuhun yang sebesar-besarnya yang udah nge-like video ieu, suka video ieu, dan komentar di video di bawah video ya. Kalau gitu teh tong hilapnya buat subscribe begitunya. Dah kalau begitu mah bye bye, dadah.